bir yerde imamımız. O duadan bizim topaşımızı açar. Onun ardından Civan Osman Ağa bir yerde o bize bir iki ilahi sözlerini aytır. Ondan sonra biz kun tertibini açıklap işimizi başlarız. Hürmetli ağalar, abiler ve diğer kardeşler, cümleniz hoş geldiniz. Allah Celle Celaluhu cümlemizge yardımcı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana Rasul bima unzila ileyhi min rabbil mu'minun. Kullun amene billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rasulihi. لا نفرق بين أحد من رسوله وقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وعقيبة المتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واخذني وخين والطريق المستقيم بحرمة القرآن العظيم بخابك رسولك الكريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا فضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين. اللهم بلغ سواء مقره برحمة الله روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آخر واخي أولادك وأزواجك وأصحابك رضوان الله تعالى وسلم وإلى آخر واخي آبائنا وأستاذنا وأقربائنا من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. يا ربي يا ربي يا ربي إلهي يا ربي biz aciz zayıf kullarga yardımcı ol ya Rabbi. Amin, amin. Cümlemizi Kur'an'dan, dinden, imandan, İslam dünyasına terk eyleme ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Şu ana vatanımızda cümlemizge soy akraba olup dost yaşamamızı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Vatan için kureşken aziz vatandaş güç kuvvet gayret büyük irade ver ya Rabbi. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ömrü hayatında senden neler isteyen olsa biz de işler istedik, bizlerge yardımcı ol ya Rabbi. Cümlemizi hatalardan, belalardan, afatlardan azat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Senin buyruklarına itaat edip sevgili Peygamber'in sünnetine nasıl hayatımızı geçirmeye nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Çet ve yerlerde yaşayan vatandaşlarımız da vatanımıza gelip biz de devletimizi tiklep yeryüzünde millet olarak yaşamamızga cümlemizge nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi. Hayata gelgen evlatlarımızda anasını, babasını, milletini, vatanını korumaya olsun yardımcı ol ya Rabbi. Amin, amin. Ya Rabbi ilahi ya Rabbi senin buyruklarına itaat edip sevgili Peygamber'in sünnet senasıyla hayatımızı geçirip son nefeste la ilahe illallah Muhammed kelimesini dilimizde söyleye cennetine koyulan kullarından eyle ya Rabbi. Amin, amin. Subhane Rabbike Rabbimize tamam yasifun ve selam alel mursalin velhamdülillahi Rabbil alemin lillahi Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina nabiyina Muhammed. Cümlemiz elham okuyacağımız. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلوات الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، وصلى الله جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah yardımcı olsun cemil. Amin, amin.